A u klubu AG, Bane i Duat odradili su fantastičan koncert 5.10.2012. godine. Fantastičan koncert, ali možda i sa pomalo tužnim završetkom. Ovo je Bane-u koncert kojim su odjavili sa scene sve do 2014. godine zbog privatnih obaveza članova benda. A mi smo posjetili klub AG i provjerili kako je to bilo na promociji drugog Bane-ovog albuma koji se zove The Accusal Fire. U dalekom oktobru u maloj mahali zvanoj Sarajevo, jedan u seriji oproštajnih koncerata održao je novosadski bend Bane. Na koncertu ih je podržao i bihački Duat, a ja sam iskoristio priliku da upitam Branislava iz Bane-a zašto oproštajni koncerti sada kada ih je krenuo. Pa zato što za 2 nedelje idem za Kanadu, a tamo ću i živjeti verovatno za uvijek, tako da dok se ne stabiliše situacija sa članovima potencijalnim tamo, nažalost, moram da prekinem sa radom, pošto ne mogu raditi na drugačiji način. Malo prijašnji odgovor bio je kao iz filma Povratak u budućnost. Bane je već u Kanadi i nadamo se da će uspjeti zamijeniti sarajevskog udarača Marka Gačnika, koji je od aprila 2012. svirao sa Bane-om. Kako to da je toliki problem naći bubnjara u lepom gradu Novom Sadu? Eto, iz meni lično nepoznatog razloga izgleda da nema dovoljno interesovanja ili jednostavno ljude mrze da vežbaju takve stvari koje što mi sviramo. Ne znam, uvijek je bio problem sa bubnjarima, ali eto, Marko je spasao band, tako da nam je vrlo divno i lepo krasno sa njima. Bane su stari metal filozofi, pa se pitanje samo postavilo. Koja je ideologija, odnosno priča koja stoji iza samog Bane-a? Mislim da bilo ko je iole normalan i zdravog razuma treba da je svestan da ne vrti se sve oko politike i televizora i Facebooka, a pogotovo ne religiji. Prema tome čovjek mora da bude svestan samoga sebe i generalno u okruženju u kom se nalazi. Ideologija Bane-a jeste ukratko generalno se ne orijentisati na bilo šta što je vezano za mediju ili ovako što je u neku vrstu udruženja ili bilo čega. Dakle, mora čovjek da bude svoj, da se izgradi na sopstveni način kako bi dalje vodio taj život koji je stvoren za njega. Dakle, ne pripadati bilo gde, već ići svojim nekim putem koji će čovjek lično izgraditi. Bane, pošto se ovi naši uvijek žale da nam je teška situacija na metal sceni, ajde lepo da nam kažeš kako je u Srbiji. Srednje žalosno, ja ne znam da li je ikad gore bilo. Eto, recimo u Novom Sadu gde ja trenutno na svu sreću živim još svega 2 nedelje. Nemo ni jedan klub gde možda sviramo metal. Tako da je situacija poprilično katastrofalna. Bendovi, šta ja znam, retko ko više štampa svoje diskove. Jako malo dešavanja ima, ne znam. Mislim, a što se tiče Srbije ovako generalno, tu i tamo onako pojavi se neki bend, eto sad par bendova su izgurali neke diskove preko ove švajcarske izdavačke kuće Minor Recording, što je neki naš čovjek tamo otišao, bla. Ali generalno mislim da to stagnira i ide uvek na dole, tako da ako se ljudi zaista nepotrebno urade nešto, neće biti ništa od toga. Ako je vjerovati autorima South Parka, Bane je po dolasku u Kanadu dobio klepetavu glavu kakvu imaju Terence i Philip. Kanada, zemlja mogućnosti. A ima li Bane aspiraciju da Bane sa novom postavom podigne na veći nivo u domenu popularnosti? I da, možda je rano pitati, ali moram. Ima li naznaka 3. albuma? Sve što sam do sad radio sam isključio zbog sebe i zbog tih ljudi s kojima sviram. Tako da nemam sad neku, da kažem, preambiciju da se nešto ubijam, da pokušam da budem na nivou, ne znam, Behemoth ili bilo kakvog drugog benda. Dakle, ako ja radim profesionalno jer taj način meni odgovara da radim, ako bude nešto, biće, vidjet ćemo. Opet kažem, uopšte trenutno ne znam da li će band raditi i kako će raditi u narednih par godina. Tako da vidjet ćemo. 3. album jeste donekle u planu i ima neke skice su napravljene, neki materijal se piše, ali opet kada i sa kime, što ćemo još vidjeti. Odletio nam Bane, poveo je Bane, ostaje dobra muzika. Obavezno provjeriti novi album The Accusal Fire.